ka janit besuk komen yipi berkhot ka jingla badeng dok todong mo pelat video tang ba dene ki comments jung ki brio ki jungi ki ba penlong yi nga ba hapan penpai ni amar kaliang sto kayak yo ba kani ka social media kami kalian adu bami badeng dok todong mo kadin dei kata ya yo ha ne tang ba bat ka kwa yo jing hikai bat ka ben tang ba to jat bala request ki babun balang kinong pesan ki jongat ki ong to pan sai no ya ka ka ba u ba Jason rem u kwa jing tip mo to ngan pan sai la ka pan sai namar ba pila request ma phi kinong pesan jonga ngan pan sai ti kani video ngan sa edit lu sendon ban pen phi kinong pesan ki jonga ka jing bakla ka de jong ba Jason rem ne ka de jong ba deng dok todong so yang saya edit ikani bat kenang bapi pindup ya syai manubo bakla hendre borobor ngiapen mar kaliang ya laki jong jing bakla hendre uja sendam uang bangam bakla ngaklam than lani ngaklam penjak borom ino tang balar piku along leader piku along kapten ha social media pidi bandon ru ka experience kare tang ka jing hikai ti baje sendram telating namar beli nganang share tang ha ka wei ka Facebook group ngampat share baru khot ki Facebook group lada nga share baru khot ki Facebook group lei kalong kabama na kani kadaw ngangan ong ipi aba pi penon kami ki social media hi to da don ru bat ki experience confident mo ti na ta kadaw ngangan ong ipi ngan pen ino manta kamin ya ki jing bakala jung je sendram ti ba uje sendram ru la kwa jing pensyai namar ba pitep aba pinlong guide pinlong leader pinlong captain pide bandon ru ya ka responsibility so ka responsibility ka jingkit kli ti na kan kadaw na ya kwa kamai pisa thanre na ya kwa long captain thanre lada pimpat long fit ni outfit ti kemut borobor hi ki captain borobor ki de long ki ba long fit so mdei outfit ti mentangan explain no mo ngan pensyai no ya ka jing bakla jung ba jisendam ti ngan spa edit ndal adep edit bisa pet hang tu bakla mano mo ti khamtam social media ngangan ong ipi haba pi long captain pi long leader haki social media ti haki group lani haki nu kinu ki kenja Facebook group WhatsApp group lani YouTube channel ngangan ong ipi ini Instagram hapet bahai comments mo ngtu ki comments ti kata kadiga responsibility jong pi unong tau lani unong post ya ki Facebook group Instagram group lani ka WhatsApp group lani ka YouTube channel ti ngide ban pet ya ka tu rangkat ba ka responsibility ba pi de ban don namar yo ka ilam bakla namar baje sendram tu keno bakla manga ti kemut lada udilit makanai ko to post jong ti kemut saya pet pi bakla mano pi ke babut yanga bat ke babut uje sendram ti kemut ngini pet ya kata kajing long fit but outfit mo fit but outfit ti dena kata kada kemut ki balong biang bat ki bom badang duna bom pat biang mo ti na kan kata ngangan ong ipi kasyong happy ki pat ba bani bisar ti tangkat ni ngan penkot no kuble sibun ka janwit usu ukman ya pi baru khot kinong kersan jonga ti ngan pen ino ya pi bat menta ndangala edit ngan pen pi ya ka jing bakla ka de jong no ka de jong badeng do todong sedang badeng do todong ne sedang ubaje sendam mo kuble sibun kuble sijarngo ka miet besuk ukman ka janwit usuk ukman